1 na 1. Овозможено од Viva. Природно си е природно. А Калашников исто брзо ја напише? Isto brzo, to je... Да, бум, бум, бум и ај толку. Isto vrlo brzo, jer je trebalo... Mi smo u Pragu smo snimali Underground i ja sam počeo da radim muziku na recimo jednu verziju filma koja je bila skoro 7 sati. Dobro. Gomilu dema sam napravio. Tako da samo sam izbacivao brza dema za snimanja. No, i така настана. Tako je nastao Kalašnikov za 5 minuta, nešto. Wow. A kada je snimano vo Praga? Kada je snimano u Varšavi. Aha, dobro. A ne, u Pragu, nisam razumio šta si pitao. Во Прага е снимена Калашников, таму е направено. А вистина си ја снимил или демото си го снимил во кујна, седејќи? Snimio sam naravno, kao i većina mojih pjesama koje su snimane sa Romima, u kuhinji. Sva sreća da... Sjećam se, Kalašnikov sam snimao u kuhinji kod Salijevića, tad je Čale još bio živ. I sreća da ta ploča nema miris, jer oni su kuvali ovčetinu taj dan. To je smrdilo strašno. Imao sam osjećao, ispršće mi plombe od toga. Ali sreća pa nema mirisa, ploča je... Значи, во тоа време опремата е надворешно. Значи, во кујната има некаков си валјда рекордер. Ja sam uvijek imao opremu koju nosim sa sobom. Portable. Većina uopšte moje muzike je snimana tako po kuhinjama. Pa не се грижал за квалитетот на снимката, каква ќе биде и такви работи. Ti nešto fali, Kalašnikov. Точно. Така.